ni do on no ko kala ka on tigi iwi ala de tori Allah tabaraka wa taala be tini ko mo ala dan si ko askudum ala ya be galo bana ko bana me den ene tawa be dogen ko be tini ko mo ala ya be tini ko mo ala ko sa ko tori ko bismillah mabbe ala Yalla jadi hidi yang terus yalla jadi bagaimana saya mengarai lebih inovasi inovasi ada jamaah kali ini tori bagi boleh jadi nak korang nanti salah masih makan ini bila pada perintah. Okala andu dono kau ini Allah tabaraka wa taala yo jadi korang. Alright, baik kau jadi be. Ala ini kali ko en teddi be bay teddi be Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Yiki Allah subhanahu wa ta'ala jamin jone ma juma ko di teddu yone bago de jamba nyala ba dundi tiki jori mo dan ni boni mo tiki ne boni boni jini ni sedi ke la Muhammad sallallahu alaihi wasallam jori kala bil jamba ki si teddu ma do mabbe sahaba be mabbe e be buri mabbe ni kala watti de batti mabbe hani ni dalba bawo ni salmino salmina go Islam aray kono imam men ardidiri ni aray be do ko hobbe meden karma ko be meden Cheikh Dr. Muhammad Diallo andirabe Sole de andi be yal men wodi kono be nanali inde mabbe aray fan no aray ko kambe ni ko talibabe wobbe dulaade fen do e sare nelaado sallallahu alaihi wasallam ko Madinatu Munawwara indal Arabie Saoudite be wodo de université mawdo adna en kejo wietedo al Jami'a Islamiyya indal Madinatu Munawwara be wadi ton be ta ko kulliyat da'wa usuluddin qism al firaq wal adyan be kambaratu doctorat pour que Allah subhanahu wa ta'ala be timmina e jam are ko kambe sini do wada golen de do de yewtere ka julirde meden do aray ko adi kon bawo werda ko Allah subhanahu wa ta'ala girito Allah ka ko makko mun du'a nila sallallahu alaihi wasallam are be weltani ke wonbe sabu be hewti ka julli do be ko ala Ibrahim aray ko kambe woni sabu yo se ko hewti ka julli de do du'a ngol de yewter do are bawo be weltani ke mawbe men ka julli de do moko ba be men imam be men e salli be men e conseiller en e kala moko ba ka julli do en duwani ke be dorke Allah ko be baraji mudu newingol mabbe yo dum do wad baysi be newnano wadata parce que kambe Allah halfini do fe hono bay be newini dum en dorke Allah wada min joddi al janna are be weltani ke be duwani ke be iri tani ke are hewti be do wadu go yewterne Incha'Allah tabaraka wa taala fanude nen kambe ke ni ko fiyo moddu ko fiyo wuuri ko Allah arsi ko be kon ton yo be nafir en ga are dengan diyawgol jango ya arta yottina unnon ko e nema Allah subhanahu wa ta'ala jeya nema tawabe ben e nema artube ben fu torki Allah tabinti non are on mawbe ben ko hobbe ga julindo o weltanama o iritanama o antinama o du'anama are men tori kala kadi ko hawra ga tawi e no wobina non hani are men tori yafuye e der mudum ko wolo faljata baniata ko falje are fanu nen ko fiyo muddu si faljere wari to na fana are yafuye no tora e mum are jazakumullahu khaira e watta micro e sokke ji mabbe falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتي الله جل وعلا kanko Allah taguɗo en o neminiri en kaɗo diina l'islam, diina suɓaka ka makko kanko Allahu jalla wa ala, diina kaw suɓi kanko Allah e hakkunde diinaji ɗin fof. O wi ko kaɗo diina ka wonɗen e muɗum ɓuranimo, ko kaɗo diina woni ko suɓi, ko kaɗo diina woni ko ɓurni yimɓe muɗum e dow dendagal yimɓe ɓe o tagi ɓen kanko Allahu jalla wa ala. Allah wi inna dina inda Allah al islam, diina suɓaka kanka makko kanko Allahu jalla wa ala ko oɗo l'islam. O holli kadi wonde fi o suɓike kaɗo diina o ɓurnika e dow diinaji heddiɗi ɗin, ɗum ɗon holla wonde mo lutti e ɗiya diinaji heddiɗi o wuuri e majji, o woni e yangagol e nder majji, holla wonde on tiginno e jam, holla wonde on tiginno e soobe. Bal suɓagol Allah kaɗo diina ko wiigol o ƴetti kaɗo diina tun o faalaka diina woosi wona kaɗo. O wi en ka deftere makko teddunde kanko Allahu jalla wa ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kala jokkuɗo diina goo, kala ɗaɓɓuɗo ko rewira Allahu jalla wa ala, goɗɗum goo ko hina oɗo l'islam, Allah wi o jaɓanta on tigin golleji kala ko o golli e nder ɗum, woni on tigi wonu alyahudajo, ma on tigi wonu annasarankojo, ma on tigi wonu buudiyankojo, e kala diinaji ɗi on tigi woni e muɗum. Si tawi tu wona e diina l'islam on, Allah wi yo on tigi gollu kala ko faala nder ton, Allah wi o faalaka, falan yuqbala minhu. Yilti fi neɗɗo on jaɓanaka kan diina ka o yangudi e muɗum, hollali ha joni neɗɗo on hara himo e jam. Bal si on tigi ruttike ka Allah yawmal qiyama, o yaadi ton e diina goo ko hina diina l'islam, Allah wi haray ko o perduɗo kadi ka yiite jahannama woni ko o natata. Allah wi falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Idan ɗe yetta Allahu jalla wa ala suɓiɗo en e jaka, o waɗi en e kaɗo diina suɓaka ɓurnaka e dow diinaji heddiɗi ɗin fof. Diina tawka ko kanka woni ƴangal ngal neɗɗo ƴaɓoto fiyo hewtuka aljannaji Allahu jalla wa ala. inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada. ɓeɗo yimɓe wonɓe kaɗo diina, ɓe gomɗini Allahu jalla wa ala, ɓe golli golleji moƴƴi ko ɓe wi'a kon ka nder diina, no ɓe wira non ka nder diina. Allah wi ko ɓeɗo ɓuri moƴƴude dendagal ko tagi kon. O yoɓay ɓe noon kadi joddi ɓurdi moƴƴude e joddiji ɗin, ɗum woni naadoygol ɓe ka aljannaji towɗi. O luttina ɓe nder ton e nder nemaji ɗi Allah waɗani ɓe ka nder aljannaji. Miɗo toro Allahu jalla wa ala ka udditugol nde ɗo yewtere meɗen, wota Allah fannu en nden ɗo moƴƴere natugol e aljannaji makko ɗin jango. Eɗen du'ano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yottinɗo kaɗo diina e meɗen, tindinɗo en ndeɗo moƴƴere, nodduɗo en faade e ndeɗo moƴƴere. O tampi fiyo en fowto, o yangi fiyo en malu, o nguri wonki makko kin fiyo en daɗu natugol yiite jahannam. O laati ko o neɗɗo yiɗanɗo en moƴƴereji ɗin fof, himmanɗo en ka Allah, himme mo tawata sifa wawata sifade on ɗon himme. waɗi himme nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e ɗeɗo mofte ko yo Allah hawtitu en fof meɗen o yi'a en ka aljannaji jango, ko on tuma nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam weltoto.
Allah seeditanimo ɗum Allah wi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah wi gonɗi ari on annabajo jeyaɗo e moɗon neɗɗo wawɗo wa moɗon no wawirɗon ni ko non woni ko wayi kono Allah hino okkimo yurmede yaajunde Allah hino waɗi ka fo wonki makko rerɗande molanande wonande mofte makko ɗen kanko sago makko koyo fof natuka nder aljannaji ko ɗum waɗi nde Allah wino ka deftere makko teddunde wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda armaka jooma maɗa okkorma ha weltiɗa yo Muhammad armaka Allahu on waɗanma ha weltiɗa woɓɓe goo landino nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko honde tuma o weltoto ñande dargal honde say o weltoto nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe weltota ko ha ɓe ya mofte maɓɓe ɗen fof ka aljanna ɗen duwano ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tambitaniɓe ndeɗo moƴƴere kadi ɓe tambiti oɗo annabajo ɓe wuuridi e makko ɓe wallitimo ɓe yiɗimo giggol hattugol ɓe jogitimo joge ɗaɓɓaɗe ɗen joge yamiraɗe ɗen ɓe tambiti ko nelaɗo on noddi kon faade muɗum ɓe wuuri e ɗum ha ɓe feƴƴini ɓe ma yaali ha ɓe saaki kaɗo diina e tatteri aduna ndin ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi no jeeya e aqida selluɗo e finde sellunde nde neɗɗo julɗo heɓata nde o yiɗata ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e nde on tigin teddinta sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e nde on tigi yiɗirta goɗɗo fi on no yiɗi sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e nde on tigin añata kala añuɗo sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e nde on tigi renata ɗengal mungal e kala ayiɓe mo o wowlata telen manna sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɓe laatino ko ɓe ɓiɓɓe worɓe wakkilaniɓe diina ɓe tinni ha allahu jalla wa ala weltaniɓe ɓe tinni ha Allah fodi ɓe natal aljanna tawi kamɓe hiɓe wuuri Allah wi onon ɗo mi weltanike on ko mi ɗaɓɓiri on kon on waɗi no mi wiiri on non on warri non kadi honde tuma ma walla ko honto ittuɗen on faamu nde ɓeɗo sahabaɓe torino allahu jalla wa ala ɓe inni rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ɗo ko sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam woni torade rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al abrar du'aji ɓurɗi mawnude du'aji ɗin ara nun ɗum ɓe tori Allah ɓe wi hon ɗum rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul ɓe wi Allah heɗe ɗo nanon du'a sahaba ɓen ɓe wi Allah menen min gomɗini o nelaɗo mo neluɗa e amen min gomɗini ko tippinɗa ɗum woni ndeɗo alqur'anare min gomɗini oɗo annabajo maɗa mo neluɗa e amen ɗum ko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi Allah faktubna ma shahidin min torike ma Allah windude men e ɓe yimɓe seeditiɓe ndeɗo moƴƴere ɓe yilti ɓe wi ɓe tori Allah hon ɗum yo Allah danduɓe natal yiite yo Allah yawtanɓe bakkatuji maɓɓe yo Allah wattiduɓe yimɓe moƴƴuɓe wernoyteɓe ka aljannaji makko towɗi ka surata al imran Allah jaabini ɗiwɗo du'aji maɓɓe ɗiɓe tori Allah Allah wi fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnu thawab. Heyno ɗo ko woni kon telemma sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam wiɗen ko hanaɓe yiɗede, ko hanaɓe teddinede, ko hanaɓe ɓurnede yimɓe ɓen no hani renugol ɗenɗe maɓɓe ɗen e wowlugol ɓeɗo kala ko boni e kala no bone on wayi. nde ɓe torino Allah, Allah wi fastajaba lahum rabbuhum, allahu on jaabinani ɓe du'a ko ɓe tori kon Allah. Allah wiɓe wonde o yeɓata golleji maɓɓe ɗin woni ko sahabaɓe worɓe ɓen maɗum ko sahabaɓe rewɓe ɓen. Allah yeɓata golle kala neɗɗo woni ko gorko woni ko suddiɗo si tawi woni on tigui gollani Allah tawi ko fi Allah o golliri, Allah wi o yeɓata golleji makko ɗin. hande kadi noon Allah ari fensitugol fiɓe ɗo hollugol golleji ko ɓe golli kon tigiri ha Allahu jalla wa ala yaafiɓe o wi o yarlike ɓe, o wi werde maɓɓe nden ko aljanna. Allah konti o wi falladina hajaru, ɓeɗo feruɓe iwi makka ɓe jokki oɗo annabajo, ɓe acci jawle maɓɓe, ɓe acci ɓiɓɓe maɓɓe, ɓe acci kullu hanin ko ɓe mari e ndiɗo leydi, ɓe dogi ɓe witiri ɓawo oɗo annabajo, ɓe jokkimo ko yaata kilo 450 hakkunde makka e madina, hiɓe seppa, hiɓe doga, hiɓe yaha e jaare e ley nangue e ley ndiyan, ɓe jokki oɗo annabajo. falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim, ɓeɗo yaltinanoɓe galleji maɓɓe ɗi ɓe mahi tawi ko ɗon kamɓe sonnaɓe maɓɓe geɗalɓe maɓɓe ɓe wuuridi ɓe wakkili accugol ɗum ɗon fi Allah ɓe jokka o annabajo. wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili, ɓeɗo tampinaɓe fi lawol diina Allah, ɓe piya, ɓe sunna, ɓe soppa, ɓe fiɗa dagaje, ɓe waɗa dendagal tampireji ɗin ala ko ɓe meɗali ɓawo o annabajo hiɓe yondini hiɓe muññi. wa qatalu, ɓeɗo darodiɓe oɗo annabajo ka teren gere, ɓe wallitimo, ɓe haɓi ɓeɗo heferaɓe, ɓe wari wareteɓe ɓen, ɓe soppi soppeteɓe ɓen, ɓe raɗi raɗeteɓe ɓen, ɓe udditi ceye aduna Allah fof, ɓe udditi ceye molanaɗe, ɓe naadi oɗo l'islam. woɓɓe maɓɓe wara ton Allah wi wa kutilu, ɓeɗo yimɓe ɓe Allah kontani ɗiɗo moƴƴereji 5. Allah wi law kaffiranna anhum sayyi'atihim, mi yaafanike ɓeɗo kala ko ɓe bonninmi. mi sikki jon hakkille mara hande kadi ko wowlita ɓawo ɗo e fe sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Allah wi law kaffiranna anhum sayyi'atihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahti al-anhar, mi yaafanto ɓeɗo kala ko ɓe bonninmi, mi wernoyeyɓe kadi e aljannaji towɗi. no gasa woɓɓe goo liñitayɓe e ayibeji ɓeɗo sahabaɓe, maɗum wowlaɓe ko boni, maɗum tuninaɓe, maɗum aybinaɓe, no gasa ɓe inna ko honno kaari e kaari natirta aljanna. Allah wi thawaban min indillah wallahu indahu husnu thawab, ko moƴƴere immorde ka Allah ko kanko suɓi. alladi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah wi ko kanko faala yo wonir non, wona goɗɗo goo o landi fiisi ɓeɗo naata e aljanna ɓe wuura nder ton e siɓe natta aljanna. idan no jeeya e finde neɗɗo julɗo yiɗugol ɓeɗo, teddina ɓeɗo, hormina fi ɓeɗo, mawnina fi maɓɓe, woɗɗito kala neɗɗo tukkayɗo ɓeɗo wowlaɓe ko boni, yennaɓe, aybinaɓe, wona fere non on tigin daro o huuɗa ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. yo Allah woɗɗindin hakkunde meɗen e on jamaɗon ɗen. yewtere men nden ɓawo en andi tande ɓeɗo yangi maɓɓe kiɓe yangani kaɗo diina, e tinnare maɓɓe ko ɓe tinni, e wakkilare ko ɓe wakkili, ha moƴƴereji ɗi Allah foɗi ɓe ka aljannaji, ko yowtugol fi toɓɓere himmunde wi'etende birrul walidain, yowtugol fi ɗiggal ngol yumma e ɓen, bi ma'na waaju ngun ko waaju enen sukaɓe ɓen. mawɓe men ɓen ko ɓe woniri ɗo ko seedi tanagol ɗen, si tawi woni en falji ɓe faljita en, si tawi woni en mankini goɗɗum ɓe timmintinana en, yani ko andintingol ɗen enen ɓeɗo sukaɓe, wonde no woodi rôle molanaɗo mo hanuɗen daranade ka gurdam meɗen. ɓawo en jonnitude Allah jalla wa ala haqqeji makko ɗin, hiɗen mari kadi haqqeji ɓurɗi mawnude hakkundeji meɗen e mawɓe meɗen, ko andintingol fiiɗin ɗon, hiiren e dow andintingol ɗum ɗon, toroɗen Allahu jalla wa ala yo arsiku en gollitirgol ko nanɗen kon. wano karmo koye makiri ni yo Allah waɗu en e ɓen ɓe wi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab.
min noon si mi ari ɗo yewtugol fi haqqeji goɗɗo e mawɓe makko mi ari mi tawi ɗo kawiraɓe an tigi tigi hino tooli yeeso an ɗo ɗen haray yani ko ɗum inete ɓurti welde hakkille nen ɓurti yani finugol fi ko mi faala ko yewtude waɗi koɓe mi duwa tigiri mi tawi ɗo ɗen ɓe mi duwa teddinirde ngal teddungal ngal mi faala yewtugol ɗo tigiri yo Allah arsuken enen ɓeɗo sukaɓe daranagol haqqeji mawɓe men ɓen nokku kala kaɓe woni ko wiyete haqqe yani ɗiggal ngol yumma e ɓen nde ɗo toɓɓere ko toɓɓere mawnude si tawi woni en yiltike enen ɓeɗo sukaɓe e ɗeɗo ayeje alqur'ana arɗe ka deftere allahu on teddude e ɗeɗo hadithaje nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arɗe ka sunna makko selluɗo en yiltike e makuji karamokoɓe l'islamu ɓen ko ɓe yewti fi ndeɗo toɓɓere ko honno neɗɗo haani wondirde e mawɓe makko en heɓay fa'idaji janni ara nun ɗum sen ari ka deftere allahu jalla wa ala teddunde en tawayi allah o raɓɓinɗinaki few e andintingol fi ndeɗo toɓɓere e ayeje heewuɗe ayeje ɗuuɗuɗe ka alqur'ana allah hino yowta fi ndeɗo toɓɓere o findintina mayre sondo kala ɗum no jeeya e maande hittugol ndeɗo toɓɓere so ndaari piiji mawɗi ɗin fof ka l'islam on taway allah wowlata fi majji nde wotere ko laabi jolu yiyata kalimatul iman no fillita ka nder alqur'ana ya ayuha alladina amanu ya ayuha alladina amanu ko laabi jelu yiyata ɗum a kon tawi yaha capanɗe goɗɗum yani a taway limore nden no ɗuuɗi moƴƴa noon nde tawde nun hari julde nden ko hunde tugalal jeeyangal e tugali l'islam ɗen ko hunde mawnude ka nder diina a taway allah no filliti fi julde ko heewi wa aqimu salata wa atu zaka wa aqimu salata wa atu zaka a taway ko yaata laabi capanɗe jeetate e goɗɗum allah no wowli fi nde ɗo toɓɓere wa aqimu salata wa atu zaka wa kadalika piiji heddiɗi ɗin fof awa ko noon kadi woniri sen yiltike ka deftere allahu teddunde ko noon tawirten allah no yewtiri fi nde ɗo toɓɓere wiyetende birrul walidayn ɗiggal ngol yumma e ɓen allah seerali hino andintinen fi ɗum ɗo o adi andintingol en ɗum ɗo o adori kanko allahu jalla wa ala andintingol en taho andingol en taho wonde simo yowtude en enen fi en ɗiggay yumma men e baba en meɗen wona e meɗen enen fuɗɗori bal ɗum no fuɗɗodi e makko e moftanmaji adinoɗo en moftanmaji banu israil adinoɓe moftenelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam allah wi wa id akhadha allahu ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا جانتو محمد يوتي بك دفتر تدونde في آدي تنتناندي كو الله جتدونو e yimɓe banu Israil andi ɗo ko bugagol haqqille meɗen taho e yimɓe aditinoɓen ɓen wanno no yewtiri en noon ka korka ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun hey kono yo gomɗinɓe farlama e dow moɗon horugol no farlira noon e ɓen adinoɓe on wa kadhalika ɗo allah no wiide andintiniɓe yewtiɓe aadi komi ƴettoduno kon e banu israil min e maɓɓe men haldi piiji ara nun ɗum wota ɓe rew hay goto si wona allah yoɓe laɓɓinan allah dewal ngal hara ɓe shirkanali mo ɗimmel ngel yoɓe moƴƴo e yumma maɓɓe e baba en maɓɓe wa bil walidayni ihsana yoɓe moƴƴo e yumma maɓɓe e baba en maɓɓe ko fi hon ɗum allahu jalla wa ala andintinanta en ndemo faala en yewtugol hunde o yewta en fi nden hunde e moftanmaji aditiɗi ɗin ko hollugol ɗen piiji ɗiɗi wonde kala neɗɗo jogitiɗo konko o andintina ɗon o heɓay malore ko ɓen aditinoɓe jogitiɓe ɗum heɓuno kon sanga allahu on mallunoɓe toɓɓere ɗimmere nden si o andintini en gollal ngal o andintinno yimɓe aditinoɓe ɓen ko hollugol en wonde kala mo ngal ɗon gollal yuppitori o heɓay lette e hasara ko aditinoɓe ɓen ɓe ɗum yuppitornoɓen heɓuno kon o heɓay kanko kadi sifa ɗum ɗon ko waajagol ɗen waajora en yimɓe aditinoɓe ɓen idan ɗo ko toɓɓere aranere
oɗo aya o ari ka suratul baqara. Ka suratul an'am yeso ɗon seeɗa allahu jalla wa ala andintini en kadi fiinde ɗo toɓɓere ɗiggal ngol yumma e ɓen. allahu wi qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. allahu o wi yeetoɓe muhammad yo ɓe aru yewtaɓe ko allah harmini kon e dow maɓɓe. oɗo aya hiɓe innamo alwasaya al ashara waajuji ɗin sappo ɗi allahu on waaji ka deftere teddunde. allah wi nelaɗo yo noddu yimɓe ɓen o yeetoɓe piiji sappo ɗi allahu on harmini e dow maɓɓe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi sahabaɓe ɓen o yewtiɓe ɗiɗo piiji. ɗum ɗo lutti ko jangete ka deftere allahu teddunde ila yawmil qiyama. wasiye arano on waaju arano ngun allah wi alla tushriku bihi shay'a. yeeto ɓeɗo yimɓe wota ɓe sirkan allah hay e hunde. noneji shirku ɗi noɗi wa'i non noɗi foti wa'ude wota memu hay hunde e muɗum wota naatu hay hunde e muɗum. wa bil walidayni ihsana waaju ɗimmo on moƴƴo e dow yumma maɗa e baba en maɗa. ndaare allah no yewtude fi piiji sappo o adori haqqe makko on kanko allah o hikkini ɗon haqqe mawɓe ɓen yumma e ɓen wonde koyo ɓe ɗofte ɓe ɗiggane ɓe jebbilane ɓe yankinane. sen iwi ka suratul an'am aren ka suratul nisa. ka suratul nisa allahu jalla wa ala yowti kadi fi nde ɗo toɓɓere. allah wi wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. ɗo allah yamirore o wi hey ko non rewe allahu kanko tun hara on shirkanalimo moƴƴo ɗon e dow yumma moɗon e baba en moɗon. sen iwi ka suratul nisa'i aren ka suratul isra allahu jalla wa ala wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. allahu jalla wa ala o ñaawi ñaawore o tabintini e dow ɗeɗo moftanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni yamirgol ɓe yamirore shari'a yankore nde tawata kala o ñiiɗo e mayre o sali jogitagol nde o sali nde gollitirgol yo andu haray himo mari lette muɗum ka allahu jalla wa ala jango si on tigi maayi o tubanali allahu jalla wa ala. kon ɗum woni nden ñawore nde allah ñaawi ka deftere makko alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. ko wonde wota o rew hay e goto si wona kanko allahu jalla wa ala kadi moƴƴoɗon e dow yumma mon e baba en moɗon. en ari ha ka suratul isra. si tawi woni en yehi ka suratul luqman ɗon kadi allah andintini en fi nde ɗo toɓɓere. o andintinin nde ɗo toɓɓere wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya almasir. ka suratul luqman ɗon allah ko wasiye o waɗi nanen ko ñawore aranun ɗum ko yamirore ado ɗum ɗon ko noddugol faade e harmuɗi ɗin atti ɗum ko andintingol en fii yimɓe additinoɓe en ɓen kono ɗo allah ko wasiye o wasiyi moftenelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam. wa wassayna al insana biwalidayhi. allah wi gomɗi men wasiyike neɗɗanke e mawɓe makko ɓen. min wasiyike neɗɗanke e mawɓe makko ɓen bimana wasiye on ko honɗum o aray joni ɓanginalngol en ɗum ka suratul ankabut. sen ari ka suratul ankabut allahu jalla wa ala wi wa wassayna al insana biwalidayhi husna. wa wassayna al insana biwalidayhi husna. gonɗi men wasiyike oɗo neɗɗanke yo moƴƴo e dow yumma makko e baba en makko. wa kadhalika ka suratul ahqaf sen ari ɗon en taway allah no andintini nde ɗo toɓɓere kadi wa wassayna al insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. allah jalla wa ala andintini
fi nde ɗo toɓɓere kadi ka suratul ahqaf Allah inni gonɗi men wasiyike oɗo neɗɗanke yo moƴƴo e dow yumma makko e baba en makko e ayaji hewɗe ka qur'an ɗum ɗo no ɓanginanayi honɗum ɓay ala ko ɓuri yottade e konngol ala ko tindini e moƴƴere e konnguɗi ko wowlete kon ha hewti konnguɗi Allahu jalla wa ala ɗin ɗum ɗo holla e wonde e jaka Allah o fanɗinali nguɗo waaju ka deftere e jaka ɗiggal ngol yumma e ɓen hino jeeya e ko ɓuri mawnude e ko an oɗo neɗɗo yamiraɗa ka gurdam maɗa si tawi woni wayi ni wattan hilla e muɗum artira fondo maɗa on e muɗum ɓeyda jogitagol ngal ɗo gollal tambitoɗa ngal ɗo gollal wota maayu tawa ngal ɗo gollal hino yuppitorma sen ari ka sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo kadi ɓe serali hiɓe annitina sahabaɓe ɓen fi ngal ɗo gollal ko wiyete kon ɗiggal ngol yumma e ɓen hadith abdoullahi ibne mas'ud radiallahu anhu wa ardah goto e sahabaɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam o maaki سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله دار دو صحابة أماكي ميلانديك نلادو صلى الله عليه وسلم ko honɗum e golleji ɗin fof ɓura yiɗede ka Allah no anda golleji golleteɗin no ɗuuɗi goɗɗum ko horugol goɗɗum ko juulugol goɗɗum ko jantagol inde Allah goɗɗum ko jangugol goɗɗum ko yeeygol ko dagi goɗɗum ko métier dagiɗo goɗɗum ko jokkere en ɗan goɗɗum ko darnugol goɗɗum yani golleji moƴƴiɗin no ɗuuɗi oɗo sahabajo abdoullahi ibne mas'ud himo faala heɓirde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam golle ɓuraɗe ɗe yiɗede ka Allah jalla wa ala gollal ɓuragal ngal yiɗede ka Allah wari o tawi nelaɗo o maaki ya rasulallah ayul a'mali ahabbu ila Allah wayni nelaɗo golleji ɗin fof ko gollal hongal ɓurata weltinde Allah nelaɗo ɓe maaki as-salatu ala waqtiha e riwaya goo as-salatu ala miqatiha nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko juulugol waɓutuji ɗin e fewndo majji juulugol julɗele ɗen e fewndo waɓutu majji on ko gollal ɓuraygal welde Allah e golleji ko gollantamo kon ɗo e wattane hilla si ɗum ɗo woni gollal ɓurangal yiɗede ka Allah ko honde tuma goɗɗo jooɗoto o nder fasifangal ɗo gollal sabu hippagol makko e golleji aduna ndara Allah oɗo weƴƴitanɗoma ndiɗo leydi o eltanma nguɗo kambu o waɗanma hendu ko wonɗa fofude o waɗanma ñaameteji nemorteɗi ɗi a wawata kontude wano wiri noon ka deftere makko teddunde wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kanko Allahu jalla wa ala o okki on o waɗani on kala ko haton jinɗon e muɗum waɗi so wi on kontay nemaji Allah ɗin on wawata andude tirmajji Allah waɗanɗoma ɗum ɗo o wi ko ɓurata nelaɗo makko yottine meɗen ko ɓurata welde Allah e golle ko ya juulanmo fewda ka waɓuto on heewi ɗon na yon tigin accu no jokki gollal aduna o inna mi accay ha ɗo tuma feƴƴe seeɗa a ɗum ɗo fof ko fanani fof ko alansarani ko yon tigin juulu tun ma woɓɓe goo yaha ha ɓe inna ɓe waɗa e angoro julɗele ɗen ɗum no heewi e leyɗele goo haranaka meɗen ga ɓe inna joyi ɓe gollidude e porto ɓe gollidude arabu ma ɗum goɗɗum goo ɓenna heƴataka mi juula ɗo joni yomi jokkidirɗo ha golleji ɗin si tawi woni lanni on tuma mi juulay ko manki kon fof bal ko ɓuri bonde ɗum ɗo no woodi woɓɓe marɓe finde bonde no woodi marɓe finde bonde tawa kamɓe ko ɗum ɗo woni diina maɓɓe kan ko yeetagol ma si ɓe noddima e bonkiki ɓe woni kin e muɗum e fedde maɓɓe nden ko yeetagol ma ɗe julɗele awa ɗum ɗo hiɗa waawi juulirde no faaliraɗa o siɗa faala a juulay hawtindira fof jemma siɗa faala a juulay hawtindira fana e alansara hawtindira futuro e geeƴe hay si tawi woni nganto ala ɓe dallinora hon ɗum ɓe dallinora hadith abdoullahi ibne abbas radiallahu an wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe juuli ɓe hawtindiri
fana e alansara maɗum futro e geeƴe wano riwayaji ɗi gardiri noon ko alda e ganto ɓenni ɓaynelaɗo waɗi ɗum ɗo nde wotere ɗum ɗo no holli hande kadi ɗum ɗo no dagiɗa wawi wadde fewdo ka falɗa o ko ɗo hande kadi sertata hakkude neɗɗo wonɗo rewirde Allah faamu selluɗo e wonɗo rewirde Allah faamu bonɗo faamu mo sella si tawi woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗum ɗo nde wotere e gurdam maɓɓe ɓe landama nelaɗo ko fi on ɗum hawtitanɗa nelaɗo maki ko fi wota mi sattinan mofte an ɗen nelaɗo waɗi nde wotere ɓe fillitaki hande kadi sahabaɓe nelaɗo on fof tawa fewnugal gollal ɗo waɗi hay e goto e maɓɓe fillitaki sifa ɗum o waɗali e ɗum o noddali e ɗum o rewirali ɗum Allah si wona neɗɗo wonɗo e hoore setayagal on ɗon no newnana yo hawtidir waɓutuji ɗin bal ko ɗum ɗon ɓuri mo moƴƴande waɗi ko ɗum ɗon hawri e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam idan goɗɗo go arama yeetoma wonde ko ɗum ɗo woni diina kan rewir noon Allah ɗum ɗo holli wonde ko faamu bonɗo oɗo faami waɗi sahabaɓe nelaɗo on faamirano noon diina kan no jeeya noon e yimɓe malaɓe ɓen ka diina l'islamu yimɓe faamayɓe ɓen diina kan ɓe faamira no sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam faamiri noon ko ɗum waɗi nde Allah wino o yaafike o yarlike sahabaɓe ɓen Allah wi o yarlike kadi o weltanike kadi kala on neɗɗo faamuɗo diina kan no ɓeɗo faamiri noon o jokkiɓe no ɓe yaari noon ka nder diina Allah wi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إذن دينك سي أفاميك أيتو تفامراك نو أرم ببن فامرانون يو الله يرمي إمام مالك رحمه الله تعالى قلون كونغول ونوك أماكي ما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا إمام مالك بماكي kala ko wonano diina hanki fewndo sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum wawetake wi'ede ko diina hande waɗu noon kala ko faalaɗa rewir Allah kadi no faaliraɗa kono ko ɓenɗon alano kon e mum ka diina wawata wonde diina hande idan si goɗɗo ari en hande o wi en wonde hiɗen wawi hawtindirde ɗiɗo wagutuji ñande wo e ñande landoɗen mo ko on to tippi ɗum nelaɗo hawtindireno wagutuji ɗi ñande wo o yettoma o anda sahabaɓe nelaɗon hawtindireno wagutuji ñande wo o yettatoma o anda fi muɗum kono tun kanko nelaɗo waɗi ɗum nde wotere yettoɗamo ɗum wona hujja non nelaɗo no mari khususiya nelaɗo no mari piiji ɗi hertoɗi ɗo watta ka diina tawana wonɗo o watta ɗin piiji ko jelo newnana ɗe yen jombu sonnaɓe nayo ka nelaɗo ko jelo jombi sonnaɓe sappo e goɗɗum sonnaɓe sappo e go'o on gelike nelaɗo ɓe feƴƴini ɓe acci sonnaɓe jeenayo kombo jaɓanten ɗum hande nelaɗo kanko Allah no newnanimo no woodi piiji ɗi o newnana ɗi tawata enen en newnanaka si nelaɗo waɗi hunde a sendindiray ko ɗum ɗo woni nafa heɗagol karmokoɓe ɓen kal islam andugol ko honɗum mi hani wadde ko honɗum woni mi hana wadde nelaɗo ɓe hooreno ɓe jokkindira hara ɓe taƴali ɓe taƴirali huntagol kombo min wawi wadde ɗum ɗon en watta idan nde ɗo ko toɓɓere himmude oɗo hadithe mon ɗe jantade hadith Abdullah ibn Mas'ud no holli wonde ko ɓeɗo woni kon e muɗum na ko selli nde nelaɗo landano ko honɗum ɓuri moƴƴude ko honɗum ɓurata welde Allah e golleji ɗin nelaɗo maki as-salatu ala waqtiha ko juulugol julɗele ɗen fewndo majje fewndo waɓutu majje on o landi o inni thumma qultu thumma madha minni nelaɗo e honɗum kadi nelaɗo maki birrul walidain ko ɗiggal ngol yumma e ɓen gollay ɓuraygal ngal welde Allah e golleji ɗin fof ko juulugol julɗele ɗen e waɓutu majje ko honno hikkotoɗon nelaɗo maki ko nde neɗɗo ɗigganta yumma makko e baba en makko min ni nelaɗo thumma ayyu ko honɗum kadi ɓurata welde Allah nelaɗo maki aljihadu fi sabilillah ko waɗugol jihadi fi sabilillah idan golleji tati sahabajon o maki ɓay min e nelaɗo min ardi ha ɗo mi deƴƴi kono wi wala wistazattuhu la zadani simi ɓeyduno landagol nelaɗo ɓeydanaylan kono mi landimo fi piiji tati o wolanilan mi yondinori ɗin ɗo mi ɓeydali hande kadi kono fameten oɗo hadith gogo gollal ɓural ngal welde Allahu jalla wa ala ko juulugol julɗe leɗen e waguti majje ɗimmel ngel ko ɗiggal ngol yummay ɓen
tammengel ko waɗugol jihadi fi sabilillah mi landito ko gollal hongal ɓura yiɗede ka Allahu jalla wa ala ko mbo yettolan selon hadith Abdullah ibn Mas'ud mo jantiɗen gonɗo nanda siɗen wattande hillay ko wonɗen ko min ni mi woliɗo hadith sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ari o landike nelaɗo fi golleji tati nelaɗo ko gollal hongal ɓura yiɗede ka Allah nelaɗo wi ko hunde kaari o wi honɗum nelaɗo wi ko hunde kaari o wi honɗum nelaɗo wi hunde kaari komo filitanto lanɗin tati nam onon jogiɓe imam on ko jannay ɓe ɓeɗo min landata ko onon jogiɓe téléphone gollal ɓural ngal yiɗede ngal ko ngal juulugol wagutuji ɗin e lewru majji hikki ɗon ɗiggal ngol yumma mum e be mum hikki ɗon aljihadu fi sabilillah hikkiɗo waɗugol jihadi fi sabilillah en ngalɗali e maku nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wonde ko goɗɗo ƴettata kaafa muɗum e ndagawal muɗum o wakko o waɗa jihadi fi sabilillah e neɗɗo tawɗo hino ɗiggani yumma makko e baaba e makko no ɗoftiɓe himo woni rani ɓe no Allah yamiririmo non himo ɗoftiɓe ha ka ɗoftete ɗon en ngalɗali e hadithe on wonde o ɗigganɗo yumma makko e baaba e makko hino mari gollal yiɗangal ka Allah ɓuri wakkiɗo kaafa yehi waɗugol jihadi fi sabilillah no ngalɗini ka ɗum ɗon no holli wonde gollal ngal ko gollal mawnugal no jeeyayi ko seedintinta ɗum ɗo hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ardah o maaki goɗɗo goo arno tawi nelaɗo no fokkiti yahugol jihadi fi sabilillah o iwtiri ɓaawo nelaɗo o wi nelaɗo min kadi miɗo faala waɗugol jihadi fi sabilillah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yeƴƴitiɓe fewtimo nelaɗo maaki a hayyun walideyka biroma e ɓemma no wuuri o wi naam nelaɗo maaki fa fihima fajahid nelaɗo maaki an yilto piiroygol an no woodi taw ko piirida taw yilto ka baaba en ma e ka yumma ma ɗoftoɗaɓe ɗigganaɓe yanganoɗaɓe dankoɗaɓe tambitoɗaɓe nelaɗo maaki waɗu ndin ɗon jihaadi ndin ɗon no ɓuri ko jokkatalan fewtugol heferaɓen soppideren e kafade ɗum ɗo no holli wonde toɓɓere ko ɓe suɓani en koye yewtu ko toɓɓere mawnude toɓɓere tammere nden si tawi woni neɗɗo hino faala yo Allahu jalla wa ala jaabina nammo du'aji makko ɗin en fof ɗen mari haajuji ka Allah en fof ɗen mari soholaji ka Allah en fof ɗen mari mapundeji e andeji ka Allah no jeeya e ko Allah jaabiniranta goɗɗo du'a makko toroɗa Allah tun o waɗane ɗon e ɗon wonu neɗɗo ɗigganayɗo yumma ma e baba en ma wonu dankotoɗo ɓe wonu tambitotoɗo ɓe wonu mawninayɗo fi maɓɓe wonu weltinayɗo ɓe wonu teddinayɗo ɓe wonu yiɗiɗo yumma ma e baba en ma Allahu jalla wa ala jaabinante sa torike mo konto ƴettuɗen ngol konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe sifano en fi sukaɓe tato fokkitunoɓe sete yagal tawi ɓe seppay woni ɓe rewa ka burure ɓe jokki laawol ɓe yahi haa ka tumbo burure ndiyan ɗan ari tawi niɓɓi ndiyan ɗan ari tawi ko ndiyan tiiɗuɗan ɓe inni yo ɓe dogu ɓe naata e fammere no ka ley fello ɗon ɓe ɗuwo haa ndiyan ɗan helta ɓe continue ɓe dogi ɓe naati ka nder fammere Allahu jalla wa ala hoddiri hayre iwi ka iwata fetere molanande nde ari nde jooɗi ka hoore fammere kaaƴi molanangi ɓe wawata memmindegi kangi wonɗon hiɓe ka wula ko ɓe woni kon ka wula hiɓe e nder ngayka ko ɓe woni kon ka nder ngayka fetere molanande ari ñoƴƴi hunduko ngayka kan ɓe wawata yaltude ande hari ari ka ande ari ɓe jooɗi kamɓe tato ɓe daaridiri ko honɗum watte daari jako ɗo mayeten andi ɗum wayi sa enen fewn ɗo ni sa ƴawi e avion yawon ha dow ton dewtere tun ɗumanno ɓeyna on fof haɓɓe sentirji ɗin ɗumanno ɗon ɓe watta ɗon kala mo kala e jonnu honno innete mo kala e jonnu passeport muɗum ɗumanno la hawla wala
ay mo kala no jooɗoyna jaaden ko hande mayata la ilaha illallah ɗum yaway ka yaway wallahi haray fewndo on tuma an tigiɗa yurma hoore ma ɓeɗo sukaɓe ko sifa ɗin piiji ɓe hikka ɓe ka wula gooto nanta inde gooto nanta fi maɓɓe peti molnangi ari jooɗi ɓe miijiti ɓe yewti ɓe fottani ɗo hay gooto ala ko danda en ɗo si wona Allah mo kala e men yo ndaaru gollal ɓurgal moƴƴude e golleji ko o gollani kon Allah o torora Allah ɗum ka wonɗen ɗo ndaaren si Allah ittanayi e nde fetere waɗi en wuttata faabe en noddata téléphone en fus ala no ɓe humpondirira e goɗɗo ɓe ka nder ngayka ɓe jooɗi ɓe halde ɓe fottani kamɓe tato yoɓe toror Allah mo kala yo ndaaru ko honɗumo ɓuri waɗande Allah ko ɓuri mawnude e golleji ko waɗi attiɗo on immi arano maɓɓe on ɗon andi oɗo masala no jeeya ko innete kon masalatu tawassul ko innete kon jokkorgol Allahu jalla wa ala gollal moƴƴal oɗo tawassulu jokkorgol Allah no ɗaɓɓiri en ɗum ka deftere makko teddunde ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi wasila hey kono yo gomɗin ɓe hule Allahu jalla wa ala faandoronmo jokkorgal ka golleji moɗon ka du'aji moɗon faandoron yani gollal ka du'aji moɗon ɗo en aroya yewtugol e ɗum ɗon fi wata yewtere nden juutu ko woni tun tawassul woɓɓe inna onon on jaɓa tawassul oye ala mo jaɓa tawassul walakin tawassul no woodi tawassul mashru wa tawassulun gayru mashru no woodi jokkorgal dagingal no woodi jokkorgal ngal dagaki no jeeya e jokkorgol Allah dagingal jokkorgol Allahu jalla wa ala indele makko ɗen e sifaji makko ɗin walillahi l asmaul husna fad'uhu biha no jeeya e jokkorgal moƴƴal jokkorgol Allah golleji moƴƴi ɗi on tigin jokki ɗin yon tigin golli ɗin wono ɓeeɗo arten e qissa on sukaɓen tato goto e maɓɓe immi dari o miijiti ko honɗum o waɗani Allah ko ɓuri mawnude e gollal tawa so toririke Allah ɗum Allah ittanayɓe nde fetere o wi Allah min hiɗa andi si ha goɗɗo ni Allah hiɗa andi haray o wi Allah min miɗo marno mawɓe yumman e bengan har no woori miɗo mari ɓewngu miɗo mari paykoye ko mi yaltayno ka yaasi mi gollanaɓe mi adda ko ñaame ka suudu mi yahay gollugol ka burure mi ñalla gollugol nde miɗo ara kiikiiɗe mi ɓira mi reway ka dingira mi ɓira ɓiraɗan mi adda Allah ɗa andi si mi addino ɗan ɓiraɗan ka suudu hara ɓewngu an no weela ɓiɓɓe an ɓen no weela mi jaɓatano hay gooto mema ɓiraɗan ɗan ha tuma mi okkori yumma an e ben an ɓe yari Allah ɗa andanilan ɗum ɗo Allah hiɗa andi ñande goo mi arno jonno mo wolde noon gollal ngal andi naawigol ɗo ko gollal wogoy si ɗin piiji yani na ko woni wo wolta a suɓay woni ko ɓuri mawnude ko waɗɗa kon o wi Allah ɗa andi ɗum ɗo joni noon ɗa andi ñande goo mi arno mi retardi tenugol leɗɗe ɗen ka burure mi ari ɓirugol ɓiraɗan ɗan tawi jemmi mi ɓiri ɓiraɗan ɗan mi ari ka suudu mi tawi nene e baaba ɓe ɗanike kono miɗo aadi ka wonki an hay gooto yarata ɓiraɗan ɗan atto yumma an e ɓen an mi jogii horde nden mi darodi e mayre ɓikkoy an koye no wullude heege ɓe faala yarugol hiɓe wullude heege mi darodi e nden fedande gila kiikiiɗe han weeti mi jaɓaali hay gooto yara ɓiraɗan ɗan ko ɓay yumma an e ɓen an immike mi jonni ɓe yari noon si mi jonni ɓikkoy an koy kankoy kadi koye yari Allah ko jemma mi waɗi ɗum si tawi ko fiima an tum mi waɗirno ɗum mi torike ma Allah ittan men nde hayre men yalta hiɓe nder ton nde wotere ɓe hi hayre nden no sotta seeɗa kono tawi ɓe wawata yaltude kono nde buuji gokkun hande kay tawi joni hiɓe suti yaasikin kono hoore heƴata
joni kanko ko makko ko lanni ka ɗimmo on kadi immi tori Allah tammo on kadi tori Allah mi ala natude mum fo tami juuti yewtende kono yi o ɗo ko torori kon Allah ɗo hande hayre sotti beri ko nde sotti kon koko ɗigganno ko yumma makko e baba e makko ka idan ko gollal moƴƴal weltinaygal Allahu jalla wa ala ɗum ɗo gonginani en hadith Abdullah ibn Mas'ud on wonde ɗiggal ngol yumma e benno jeeya e golle ɓurɗe moƴƴude golleji ko gollete kon joni noon ko haqqe honɗum woni hakkunde maɗa e yumma maɗa e baba en ma a neɗɗo ko honɗum hanɗa waɗande yumma ma e baba en ma alqur'ana ari yowti en fiiɗum o détail fo muɗum o laɓɓini Allah wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ɗum ɗo woni haqqe wonay ɗon hakkunde neɗɗanke mawɓe makko ɗum ɗo hanuɗa wadde ko rôle ma onni ko devoir maɗa onni hakkunde maɗa e mawɓe ma haqqe arano on Allah wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana haqqe arano on ko ya moƴƴo e yumma maɗa e baba en maɗa moƴƴo e yumma maɗa e baba en maɗa mi landoto joni landan kon ɗum woni moƴƴagol e yumma mum e baba en mum karma koɓɓen ɓe maakay ko innete kon ihsanan moƴƴagol e yumma mum e baba en mum ɓe maaki ko piiji dan aranum ɗum ko ta'atuhuma ɗimmel ngel ko idharul hubbi wal ihtirami lahuma tammel ngel ko musa'adatuhuma ko Allah wi kon wabil walidayni ihsana ɗum no ɗuuri ka Qur'an nane mi addi ayjal Qur'ana ɗo buy wa wassayna al insana bi walidayhi husna wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana hondu wiyete ihsanan moƴƴagol e yumma e ɓen kalma ko ɓe maaki ko piiji tati ara nun ɗum ko ya ɗofto yumma ma e baba en ma kala ko ɓe yamirma fanni ɓe yamiralima huunde lundinde diina kan ko ya ɗofto ɓe jaɓanaɓe kala ko ɓe ɗaɓɓirma ya jombu wota jombu ya voyage wota voyage ya yaw madina wota yaw madina ya darnu ɗo wota darnu ɗo ya yaw makka umra wota yaw makka ya yani kala ko ɓe yamirma yumma ma e baba en ma ara nun ɗum ko ya ɗofto ɓe ko ɗum inete ihsanan ɗimmel ngel e ko wiyete kon ihsanan ɗoftagol yumma e ɓen ko ya feññinanɓe giggol feññinanaɓe wonde hiɗa yiɗi ɓe feññinanaɓe wonde hiɗa teddini ɓe bi mana yaha ha birma e ɓemma ɓe anda kaari no yiɗinmi hara yahaali ha yumma ma yiyane wonde a yiɗaɓe ma ɗum baba en ma yiya wonde kaari yiɗalan haray an on a heɓali koynete kon ihsanan haqqe ara noon a tottali mo tammel ngel ko musa'adatuhuma ko wallitagol ɓe kala ko ɓe hattojini muɗum kala ko tawata ɓe nangi gollal tawɗa wawi ɓe wallitade ngal ɗon gollal wona ya accu kamɓe tum ɓe golla gollal ngal ko ya participe ko ya wallito siko jawdi maɗa wallitoɗa siko gandal ma wallitoɗa siko doole ma wallitoɗa siko sabuli ɗi marɗa wallitora kala ko ɓe nangi wallitoɗa ɓe kalma ko ɓe maki ko ɗum ɗo wiyete ihsanan ɗoftagol ɓe ko bayana men on nigoy ɗoftagol ɓe yiɗaɓe giggol feññina giggol ngol teddinaɓe teddungal hattungal wallaɓe kala ko ɓe hattojine muɗum ko ɗum ɗo innete wabil walidayni ihsana mi landito ko mbo yettolan ko honɗum woni wabil walidayni ihsana ko ɗum ihsanan ɗi piiji ɗi mi janti ɗo ko honɗum mi janti ko wiyete ihsanan Muhammad Samba jati gem e pular ko pular nani ko innete ko wabil walidayni ihsana min ni ko bayana min on ni kala neɗɗo faamuɗo ɗiɗo nani ɗiɗo hotiri ɗiɗo haray o tawama bayana on kala mo ɗiɗo suuɗi haray bayana on yeehi ihsanan aranon ɗum ko ɗoftagol yumma ma e baba en ma kala ko ɓe yamirma ko hina yeddugol Allahu jalla wala go'o ɗimmel ngel
ɗimmel ngel ko feññinangol ɓe giggol yani yiɗaɓe giggol hattugol tammel ngel wallitagol ɓe kala ko ɓe nangi nayaɓe ngel hombo andindindema Masamba naam eyi wallitagol ɓe wowli fi muɗum o diwi hunde wotere hombo andindintamo joni bayanaji ɗi nawolgol tun ko question réponse ko teddingol ɓe idharu lihtirami lahuma e ngeli ke ko ɗum ɗo innete wabil walidayni kombo yettolanɗe wabil walidayni ihsana kon ɗum ɗum oɗo kontanin piijinayi hombo fillitotoɗe e pular tayib mi andi en fo en andi tayib allah inni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana en andi ko ihsanan ka allah wi imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ɗo woni haqqe ɗimmo on si a wondi e mawɓe maɗa ɓen wonaya diskituɓe abadan tayaw ha jaaboɗa yumma ma e ɓenma tayaw ha ŋermaɓe wota yaw ha sonkanaɓe wota yaw ha monanoɗaɓe hollaɓe ɗam moniɗa mari ɓernde ajanallahi kay yaha ha piyaɓe hara ya hewtoyi hara ya hewti wallah yo Allah dandu en nden malkiseede ɗum goɗɗo yaha ha holla birmu e bemmum doole o piyaɓe yo Allah dandu en ɗum ko ɗum waɗi ndaare o haqqe ɗimmo ɗo nde Allah arno yowtugol fi makko Allah fuɗɗor ko ɓuri fanɗude e netoriyagal ko banu adama wawi kon Allah ko ɗum ɗon atti haɗugol ko ɓuri fanɗude e netoriyagal ko goɗɗo hollata kon goɗɗo Allah ko ɗum atti interdisugol hakkunde ma e mawɓe maɗa ɓen imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma Allah wi fala taqul lahuma uff fala taqul lahuma uff bima'na kon ɗoni uff ani uff ko non ko haala may ko goɗɗo siiɓoto mawɗum biro ma waɗa goɗɗum ma ben ma waɗa goɗɗum dara Allah ni fala taqul lahuma biro ma yumma ma ɓe nawyi ɓe woni ɓe nawyi ma mawɓen ɓe nawyi hande kadi hakkille mon naago tun ɓe waɗa goɗɗum tawa ɗum man na satisfaisama ɗum mannoɗa inna wusyo ɓe an e Allah on haɓi Allah ni fala taqul lahuma hay woɓɓe waɗa tum poro baba ɓe kan Allah ni fala taqul lahuma na ɗum ndegere no fuɗɗo ko ɗi fuɗɗorte ka siɓagol goɗɗo mayna bus mayna poro ma ɗumanno Allah ni fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wota gufuɓe c'est-à-dire Cheikh Abdourahmane Saadi o maki oni la tatakallam ilayhima kalaman khashinan wota ñaaɗo e dow maɓɓe annene acce ɗumanno ɗon min baba ɓe ko ɓuyi ɗum Allah ni wala tanhar tayib joni noon ko honno mi warrata si tawi woni miiri ɓe waɗilan kenen jogo ɓerkunkun sofi Allah ni wa qul lahuma qawlan karima ɗo neɗɗo mala ɗon ko ɗo wonta e to kala no warrata kenen jogo e angal famodiral aray angal famodiral aray ɗayi goɗɗum ɓe yi goɗɗum ɗa faala goɗɗum ɓe faala goɗɗum ɗumanni piiji ɗin aray Allah ko wonma wiide ɗo e to mawɓe maɗum biro ma e bemma ko satti wo ko satti si on yahi ha honto yo taw ko wowlantaɓe kon ko haala ɓurkala beede e haalaji ɗin ko haala ɓurkala beede e haalaji ɗin Allah hollen ɗum misal annabi Ibrahima alayhi salam ben makko no jeyano e complot darinoɓe ɓen ha o haɓɓa yiite huɓɓa o buga nder ton ben makko no darino ko ɗum waɗi nde Allah arno ɓay annabi Ibrahima no wela mum hande Allah arno dénoncugol fi bandiji ata ko noɗimo ɗin Allah ni wa id qala ibrahimu li abihi azar kono nde arno yewtugol ben makko nani konguɗi ɗin ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a
ya abati arabu ɓen si yehi ha ɓe wi'i ya abati ko hattirde e needi ko hattirde e yankinare ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lilcheytani waliya ko noon sifa noon on tigi wola wa qul lahuma qawlan karima hakke sakkitiɗo on allani wahfid lahuma janaha dhulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira bimana ko ya wondu e mabɓe wondigal yankinare walonoɗaɓe ka leydi kala ko tawata hiɓe faala foddena yeddugol Allah jalla wa ala walanoɗa mawɓe maɗa ɓen ka leydi wata jaɓɓu jamais disquiton wata jaɓu poɗodiron wata jaɓu yaha taƴodiron wata jaɓu daroɗa seytane puuse ha ñaaɗa e dow mawɓe maɗa ko ya yurminɓe ta jaɓu baba en ma tuuna yalta ka yaasi ɓe waɗi doloke tuunuɗo wahfid lahuma janaha dhulli min arrahma ndaruɓe mawɓe ɓe nawyi ɓe sino fewndo ɓe wawno ko ɓe suka ɓe wuppayno ha laaɓa ɓe paasa ɓe ɓorno ma ɓe wenga ɓe honka arno laaɓi ɓe yalta si yehi ha hakkille maɓɓe ɗe ngala ɗumannade piiji ɗin wota jaɓu benma tuuna wota jaɓu a suka yumma ma no mari programme yewgol ƴoga ka forage rondo ndiyan adda sukaɓe goo kay ko ɗan piyata ballon ɓe ara ɓe ƴetta ɗan ɓe looto woɓe kay ko programme on non nene ndiyan alaga si tawi kadi ndiyan ala memmina gerewi sundum fof ɗumanno allah wahfid lahuma janaha dhulli min arrahma yurminaɓe idan ɗiɗo ko haqqeji ɗi tawata hiɗen hani jonnitude ɓeɗo mawɓe meɗen yo allahu jalla wala arsikan ɗum arsikan en fof meɗen daranagol ɗiɗo hakkeji si mi ari hawa fewndo ɗo mi darnay yewtere nden fewndo ɗo mi toro allahu jalla wa ala yo o hawrinden en e sawaba nafowo no woodi ko karmo koɓɓen ɓeyditanta en min mi daroto ɗo wa sallllahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله وبعد وجزا الله الشيخ خير ما جاز به الداعي إليه سبحانه وتعالى وعظم أجره وقد أفاد وأجاد وأتى بما يكفي ويشفي هري كرابي لكم sugunde yewteɗo sino yewtede jamanu waɗi poɗde nuru moƴƴa heɗito moƴƴa sabuna noon koko hana gollitirede wona wolede wona ko marete ha janggo ma yontere janggo gasa goɗɗo innayi baabi mum feƴƴini ma biro mum feƴƴini ɓe andi karma koɓɓen no yewta ɓay ɗo muhadara on so inni ɓe inni ɓe yewten ɗo coɓɓiɗin fof ko ɗo walete ɗum ko muhadara ko do aɗede silsilani yewte hande seeɗa janggo seeɗa ha timmoya gasata e jonde wotere sabuna noon goɗɗo no ɗoftoyima mum e ben mum hara ɓe feƴƴinino ka l'islam on en no walli mum e cheikh mamadou no gelli e karmo kojo goto no madinatu munawwara cheikh mamadou moutar chenkete hafidahullah wa raa kanko si woni fi birrul walidayni sino wolede mandi ka majlisi makka o janata ɗo manditimi ɗo sutorimo yitere goɗɗo landimo fi birrul walidayni o wulli taw 10 minutes to fuɗɗi wolde 10 minutes mo wullude so fuɗɗi noon wolde fi nene baaba karmo ko jon o jombude o ɓay biro makko feƴƴini yawno ha karmo koɓe goo cukkimo wi wondema ko waɗi kanko mo ruuɗi e rewɓe ɓay o jombi ɓay biro makko feƴƴini o jombi ɓe landi kon waɗi so o jombi ɓay biro makko feƴƴini woni ko to hanno o jomba fewndo biro makko wuuri ko ta ɓeygu makko yawo biro makko ko jeeloɓe sonnaɓe mum yawi mawɓe mum jeelo wonno ñande go muhadara fi birrul walidayni e nder Konakiri mi ala wolde quartier o ɓay no wondi e ñakko ɓay mi gayni muhadara o goɗɗo goo ƴetti yewtere o inni
mo andi goɗɗo Konakiri ɗo e quartier o woli kanko quartier o mimmi alama wolde wo darni galle jombi sonnajo biro makko ari ɓe wondi ɗon biro makko e ɓeygu makko haɓi ñawore ara wonni wo ko biro makko ɗaɓɓiti ɓeygu makko ɗum jalnaki ɗoy koko nde woni sabuna ko naati ɗum jahannama ni kala ko nattama jahannama hana jalde ɗum hino wonɗi ɗe wondi e mulle kadi ɓayi ɗe gandi ko fewndi e saare men nden ko donc siguɗi muhadaraji sino wolede jaman ko wattu hakkil fota sabuna noon ka matu diinu tudano kono ñawlirɗa o yoɓirteɗa biruwal den ko toɓɓere moolanade ɓaynayi en waalu ɗo ko ɓuri moƴƴude ko kadi ɓe mbitoyaɓe kadi ñande ko kadi ɓeytane ndaare ayeje ɗe ɓe addani allahu subahanahu wa taala o takkidiri haqqe makko personnel mo o jaɓata goto tuusa koɗe tawhid on an yalla ɗo weldi ha shirkanama sa shirka ni mara o waynodiri sa shirka wuuri ɗo ha tawi no woodi ko hooliɗa ma ko hoolor harana Allah hara o waynodiri ko hay nelaɗo waccanali ɗum sallallahu alayhi wa sallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin ɗum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yewtaɗo Allah soggi annaɓe sappo e jeetato ka sorata an o manti ɓe o yewti fi maɓɓe ha ka sakkito o wi walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu si ɓe shirki tu hare men haɓi Allah subhanahu wa ta'ala addi o haqqe ɗo o waɗi mo atfu fi birril walidain bil waw ayeje ɗe ɓe sogganende fo ila ka suratu bagara ka suratu nisa'i ka suratu an'am ka suratu isra ka suratu ankabut ka suratu luqman ka suratu ha fo Allah adday haqqe makko o adda haqqe nene baba o jokka ɗum wa abudullah wala tushriku bihi wa bil walidaini ihsana ɗum ko hunde mawde no musidɓe ko hunde teddude noon kono ko si a yii ma si a faami yo Allah faamin en ɗum haray wattugol hakke e muɗum fota watti hor ɗon ko mi wattata hor ɗon aya ɓurano ɓe sakkite jangan ɗo Allah e nani toɓɓe ɗe tawata ɓiɗɗo no hani waɗande mawɓe mum sakkito ɗon wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah yurmirɓe no ɓe yurmirano noon fewno mi wonno paykum donc joma ɓe yewtaɗo ɗa andi gerdugol e paykum ha kum wawama nafude ɗum hoya buy noon nder fay ka newugol fayɓe yinne mi gerdi e mum ha mi ronki maccuɗo kadi wuure ala ko faalaɗa yo ɓuuri hewti ɓiɗɗo ma e janngana kuujo ma ka ko ɓe par ce que ɓeɗo ɓural maɓɓe ngal koye ma yilti ko ɗum waɗi haray hande nokkel sen daari en taway derfere n woodi e seeɗa ka ne'ugol fayɓe ɓen sen daari kam fayɓe ka jondugol maɓɓum haqqe mum tani woodi dongal hande ni wallahi ko alansara juula miɗo jewɗi miɗo yewtude hakkude mawɗo e ɓiɗɗo mum sukan ko hunjiɗo ɓura yawɗo yalto e janngo e kadi arti kono no undi kur hakkude maɓɓe ɗo kadi on annda ko hombo ko mi exemple tum woni addude komi joɗɗo miɗo anndi to muhadara no woodi tawi suka no toñi baabe mum 100% mo ƴag babajo on no faala yo ɓiɗɗo mum o wonu goɗɗum ɓiɗɗo on sutaki ko babajo on faalaɓo hakkude maɓɓe tawi no jippirongo no tiiɗi donc si tawi woni faɓɓen acciramani ko kara handare annabi ibrahim nde o ɗoftino baba e makko o teddini baba hay fi ko keefeero ka no ɓe addene ya abati ya abati ya abati kangati kono ɓiɗɗo makko wiyannomo nde o wino wa inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin Allah wi on fa basharnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbawka fanzur madha tara kono bobo wiuno qala ya abati f'al ani ko ya abati o wino be makko ka bobo kadi wi ya abati ɗo noon ko walli mi hirse ɓiɓɓe ɓen hande si ɓe mo wi wali mi hirse kombo hirsete ɗon nden ñande ñandi no mapini ka ndaare nden ñande ya abati f'al qala ya abati f'al ma tu'mar kayo baba waɗi kala ko faalaɗa karamo koɓe maki garadu balagino ɗo o wi ali abati bahni kayo baba hirsa o wi abati f'al ma tu'mar siɗa faala hirsugol hirsu
siko ya luubo la luubo siko ya pandam pandu kala ko wi'aɗa waɗu waɗ niɗo ko na ɗum wiyete ɓiɗɗo ɗoftiɗo yumma mum e bemmu Allah subhanahu wa ta'ala wi falamma aslama sabuna wiigol goɗɗo ali ɓiɗɗo heɓi on ɓiɗɗo o gayni haaji watti wiide yewka kaari addanala hunde kaari wadda a wiyama ya waru on jaɓugol ɗum ɗon hoyadi ka babajo on jaɓi ɓiɗɗo kadi wi baba wi waalo mi hirse o politicien ɗo taw joni ɓay o waali ko hirsimo Allah subhanahu falamma yimɓe sukata immo tawa biro mum no ɓe holliri ɗo ni ko kañum yata rondoyo ndiyan adda wara o ƴetta ɗan o looto fimo usugol balo no gasa o ɓorno o yalta o amoygol ka o accu biro makko ta yahu makide biro makko gasa ko haa ko yeyowta ka makiti sooda toon ko ñamete ara defa o yaha o tappoya balon ha e 14 heures ora tawa ɗum defama o ñama ha o haara o yalta kadi o yaha o fijoya kadi kanko ɗum o faala waɗande biro makko be makko kanko faala kedde ɓe nde tampere ɓiɗɗo ko boutique ɓiɗɗo ko kala moƴƴene fof koye ɓiɗɗo woni ko ɗum si goɗɗo heeɓi ɓiɗɗo haray mo andi mo mari espoir janggo no ka koko ittanamo ande ko ittanamo ɓiɗɗo se ɓiɗɗo noon wonali ɗum ɗon eɗen andi ɓiɓɓe buyɗo hande ko biro mum yata yeeya ko ara wujja soodoya kaɓɓoy ko ya jooɗo ko jooɗete to hiɗen andi ɗimi wujjete yahi kaɓɓoy ko soode on tigi fima toon ha bona ara kadi memmina tappage wi ka suudu no andi fi kunte biride ko nanta so ɗum piiji usaɗen yewten joni ko raɓɓiɗi kon wona yewtere nde ɗo no juuti moƴƴa en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan ɓe joddi aljanna karma ko men ɓen no ga en watte yumen cheikh e Coulibaly men hiɓe ga cheikh e onno karma ko ɓen go kan no ga karma ko mawɓe men ɓen no ga haray ɗo en turki Allah subhanahu wa ta'ala waɗan ɓe joddi aljanna on noon mawɓe amen wernuɓe men ɓen min turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan on joddi aljanna yo Allah pooɗu balɗe mum ha wawa si luttay Allah mi neɓu tiggitagol on haray e mi weltanike on fota yo Allah weltano on haray mi watte micro on e junngo karma koɓɓen ɓe ɓeydita toon on tuma no watte junngo e micro e junngo mawɓe ɓen mi yejjitali kadi invitoɓe men ɗo ɓen Alaji Ibrahima haray yon andu tun ko Alaji Ibrahima ko giɗɗo mon yiɗan ɗon moƴƴere par ce que yawgol yiya ɗum ɗo no nokku o egga toon adda ɓe won fi ɓe wondi ɓen ɗum ɗon yo andu ɓen ɗon ko yiɗanɗo ɓen ɗon moƴƴere ka donc haray hiɓe rerɗi fi nokku on hiɓe yiɗi nokku hiɓe yiɗi yimɓe nokku on yo Allah waɗan ɓe joddi aljanna jazakumullahu khayra tafaddal cheikhna alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aray ɓaawo yettugol meɗen subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hare ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ɗo ardinan ɓe en ɗiɗo konguɗi jarguɗi e ɓe ɗo waɗan ɓe en ta'aligi e wonan ɓe en sabu tumbodirgol meɗen ɗo e enen tooliɓe ɓen ɗo fof akkiti golleji mum seeni heɗitagol ɗiɗo yewtereji moƴƴiɗi iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on jaɓan en waɗana en ɗum ɗo kam andakka min moƴƴe yawma la yanfa'u malum wala banun illa man atallaha bi qalbin salim aray tigiri on muhadara on no hawrodiri e tan o e ɓeɗo ɓiɓɓe hande no wa'i wawirgol mbayo Allah e Allah hakke muraɗin no ukkodiri si tawi feewi yetta Allah ko tiiɗi kono alhaaliji no arta ɓawti ɗum ɗon woɓɓe goo are no hulɓini ko fewno ɗo naneten wareɓe bem ko fewno ɗo naneten piyoɓe bem ma piyoɓe yumam fof no woodi jooɗi anniɓe no e koko ɓe janggani en ɗo ino lundodiri moƴƴa haɗay koye en watta jiila yewtere maɓɓe nden no laaɓi yewtere maɓɓe nden ko fewndonu yewtere maɓɓe nden ko enen fewti ɓe maaki goɗɗo ni ɗiggana yumma makko e ben makko kaɓe wuuri e kaɓe feƴƴini si ɓe feƴƴini wo ko yo addu anoɓe o nani goye rabbi irhamhuma kama rabbayani sahira Allah mi torikema yurme yumma e ben an wanoɓe yurminirnoɗan noon fewno komi woni bobo mi wawana hoore an hay e huumi an kadi yurminirɓe noon si ɓe feƴƴini ko ɗum ɗo
jokkoɗa kaɓe jokkotono ɗon enɗanji maɓɓe nene la ka babala jokkoɗaɓe weldiɓɓe maɓɓe ɓen teddinaɓe jokkoɗaɓe ɗum ɗo woni ɗiggangol ɓe ɓaawo nde ɓe feƴƴini du'anoɗaɓe ittanaɓe sadaka e yarnugol ndiyam ñammingol weelaɓe toroɗa Allah yo Allah hewtinɓe baraji ɗin kañum ko noon waɗirte na ko waɗete kiɗi o na ko yimɓe teddinirte awa ko hunde kaarimi waɗi ko sa waɗi moƴƴerne ha gayni wiya Allah yo ɗiɗo baraji yettinanɗanɗi e yumma yettinananɗi e beŋa ɗum ɗo ko direct yata ko waɗi an ka jeyaɗo e golle maɓɓe ɗe ɓe golli neɗɗo noon golle ɗe o golli ɗe wonanemo sadagatun jariya nelaɗo sa sallam maki si neɗɗo mayi golle makko ɗen fof taƴe ha luttanamo piiji tati no tawa e majji waladun salihun yad'ula ɓiɗɗo moƴƴo mo no du'anomo ɓawo nde o feƴƴini du'a on ɗon ɓiɗɗo moƴƴo yottoto e makko sa jangi qur'ana han a gayni wiya Allah yo ɗi baraji ɗi mi jangi ɗo yottinanan ɗi e beŋa yottinanan ɗi e yumma ɗum ɗo yaha waɗa forage wiya o forage ɗo noon hakko yoɓinte dey kala yo aɗo ƴooga mi yiɗa gere ɗo ko yo fof heɓu ndiyanga yaha an tun Allah tun wiya Allah yo baraji heɓotoɗe ɗo ɗi yottinanan ɗi e yumma yottinanan ɗi e beŋa hare ko ni ɓe ɗigginirante ɓaawo maɓɓe si ɓe feƴƴini e ko nanditata e ko nanditata e mum haɗay koyo enen sukaɓe yoen watta ñila inen andi ɗen haɓede hande fewndo hawreji tiiɗuɗi hawre aranere nden no tawa e mum ɗiɗo école ji ɗi wonɗe e janngude ko ɓuri heewude e majji kon wano école haalayanko wano français simple e ko nandita mum tan teɗɗin fuɗɗortake bisimillahi gaynitortake alhamdulillahi rabbil alamina andi ɗin ɗon ko woni tindinde kon e ko diina kan tindinta kon no serti ɗum ɗon ko hawre goo hawre ɗiɗen haɓede goɗɗum go ka jiifaji ɗum ko téléphone ji ɗin hiɗen haɓirede goɗɗum ka cuuɗi ɗum ko téléji ɗin ɗiɗo fof ko hawreji ko won en haɓde fi ne'ugol ɓeɗo ɓiɓɓe fiyoɓe nangu laawol moƴƴol hare ɗo si en daraki ɓeyden sentiro wakkiloɗen moƴƴa a golle ha kono batte on no metti hirude kono noon ko womma haɓde kon no tiiɗi wa orkesi en no noddude yo yaltu yimɓe aduna ɓen no noddude yo yaltu debbo e gorko fof yo yaltu yaara hoore nde ɓe hande sa jooɗike ka suudu Allah wi wakarna fi buyutikun a nani ɗum a jaɓi a jooɗike ka suudu a natali hande seeɗe a natali hande ko wiyete kon susi awa ko an andi so woni ko moodima totoɗa ko mone warema a yalta hen kadi fof no yarde hoore hande han kadi yaara hoore nde haray ko ngun zaman fewnodirɗen e mum haray wattane gila moƴƴa wakkiloɗen fannama neɗɗo no wuuri o mayaali ko yo ɓeydu sentiro ko yo ɓeydu wakkilade Allah wi ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah hanana wonki wonde ki wawata gomɗinde si wonara ko Allah jaɓi ko si Allah moyi si ko gomɗina kono an noon ɓa anda gomɗinede mo gomɗinta a halfinama ɓiɓɓa a halfinama sonnaɓe a halfinama ɓeygude ko ya daro janna ko ya daro waajoɗa ko ya daro yamira taga ma on fof Allah yi ane moodi si tawi ɓoylama toon na an wiyema a ronkina kono a darike darande ma nden fof ha ñande wi a ƴette niɓɓi ma ha tuma accituɗa wawde wowlude koyo taw hiɗa dari fiyo feewe hiɗa dari fiyo Allah rewe hiɗa dari fiwo ta Allah yedde hare ɗen toro Allah subahanahu wa taala yo Allah hawre nde sawabu nafo e ɓeɗo karamokoɓe meɗen ɗen toro Allah subahanahu wa taala yo Allah ɓeydanɓe magamo yo Allah ɓeydanɓe gandal ngal enen kadi yo Allah ɓeydan en gandal ɓe mbaɗa en min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana hare landaro wona ɗo jonniten mawo men ɗon yafoto ɓe du'anoya assalamu aleykum wa rahmatullah saygillo imam bisimillahi rahmani rahim haray landal no ari ɗo moƴƴa woɓɓe hino rerɗande haray ɓe tori ɓeyditanede e nder yewtere nden ɗo nane ko fuɗɗiɗen ɗo fi qissaji fi yimɓe tato natunoɓe e nder fammere hayre nden ñoƴƴiɓe toon ɓe maaki mi yimmotako ɗo mi wolali fi ɓe yaɗi ɗo ko ɓay guere ɗen tiiɗi ɓawga waɗi so tawi mi ƴettiɓe micro sina ɗum min ko ɓeɗo yewta kon hari yoninolan ara noon en yewti wiɗen o torori Allah fihi mo danki yumma makko
e baba e makko ka ɗimmo on ɓayoɗa lanni hayre nden sotti seeɗa tawi ɓe wawata yaltude on ɗon ari o jooɗi o waɗi ko makko kon ɗimmo on kadi immi ari dari o miijiti ko o waawi waɗande Allah fof golleeji ko honɗum ɓuri mawnude mum o wi Allah hiɗa anndi mi faalano jombude ɓiɗɗo bappa an jiwo labaaɗo mi yahi mi torii ɓe wi ɓe okkataɗam mi naadi jungal e daɓɓal fiiyo mi reso on sonnaajo ɓe sali few bappan o kallam few mi jombi nokku goo suddi ɗon ɓe ƴettimo ɓe okkimo mo ɓe faala okkude on on andi giggol jokkitay sa yiɗi ko hasi kon wonki ki wullitanay tuma yiɗa on tigi wo anditay ko o mi faalano tentini si yoti ko yette kono wolta on gorko o heɓi jawdi moƴƴa o heɓi jawdi moƴƴa noon ɓiɗɗo bappa makko mo faalano on ɓe o kaalimo moodi makko maayi accidimo e ɓikkoy ɓuyi sonnaajo on o tampi o yangi o soñji haa o wattitay jooni o alaa ko dépense mo ko yo yaltu o jinda o toro ko o ñaama e nder ko jindata kon o anditi o ɓiɗɗo ben makko mawɗo on no mari jawdi ko lannatano ɗum manni o aroy ñande goo haa o tawi on suka faalanoɗo mo jombugol ñande goo harɓe fof ko sukaɓe o wi o explique iɗo tampi ɓikkoy koye ala ko ñaama ɓay mi torikema okkoranko koye ɓikkoy en ñaama suka o wi mi faalano jombugol ma bappa sali ko an arata hande ɗo wi alan yomi waɗane goɗɗum sonnajo wi hi ɓay Allah okkorima miɗo ari ya okkoran gorko wi condition mi waɗante kala ko falɗa kono a newnanaylan mi heɓa e maako mi faalano kon ɓay mo yiɗi sonnajo on ko ma ɓe wonda balde sonnajo on faalaka few gorko on kankay ko giggol ngol foolimo o yeggiti hoore makko few tawi ko ma o yi ɗo ko occasion on ni kanko e sonnajo on ɓe yewti haa tawi si o okkoray o jonnay o sonnajo goɗɗum ko ma sonnajo waɗa ko faala kon ɓe immi ɓe yahi ka suudu ɓe fali baafe ɗen fof ɓe yehi haa ɓe hewti ka hewtete ɗon ka danki kanko tun e o sonnajo o ɓorti o fokki tani o bone sonnajo on wiimo kaari o hulu Allah kongol gotol na sifa o bayana mo waɗɗen ɗo fof na gere na piiro kaarijo hulu Allah mi andintinima ya hulu Allah sonnajo on o nani ngol ɗo kongol gorko on nani ngol kongol hari o ɓortike o ƴetti jawdi ko sonnajo on faala kon fof o jonnimo nde sonnajo winomo hulu Allah o nani ngol kongol o hawti o dari o ƴetti conci makko ɗin o ɓorni o ƴetti mbuuɗi ɗin o watti jungo sonnajo on o wi mi huli Allah immo yaha mi yaaforike o bone ɗo fi Allah sonnajo on immi yahi o wowli ɗum ka nder fammere woni Allah kami fewndino fewndo ɗon min tun e on sonnajo mo mi faala si tawi ko fiima an Allah mi yaaforno waɗugol zina nden ñande mi torikema Allah ittan men nde hayre men yalta hayre nden nde pottiti kadi kono tawi ha joni ɓe wawata yaltugol ko ɗo woni ɗimmon no heddi ɓe jelo no heddi goto oɗa goto kadi o ari on ɗo woni tammo on o ari o wi Allah min goɗɗo hino gollanaynolan o gollani lan tawi meɗen haldi jawdi komi yoɓata mo
iron kimo yoɓude o hucciti o yahi o acci joddi makko ni jawdi komi yani yoɓaynoma ko o acci dilan e muɗum o yahi mi ndaari jawdi ndin min ni hande wonata ɗon ha ɗum manno yomi soodu mummunteji mi ayna wano dammi nayi ko nantatay ɗum mi soodu ɗum mi ayna o soodi o ne'i ka galle makko ɗon Allah waɗi barke ɗum andi si Allah ali jarribagol goɗɗo ko jokkuɗa ɗon ko arabuɓe nata kon alghariqu yataladdadu bilma neɗɗo sino yoolade haray beni a sikka e ndiyan ɗan no wela mo hakke ko woni yarde kon ɓay Allah no faalamo jarribade fii ɗum Allah ɗuɗɗini jawdi ɗuɗɗini ɗi daabeji ɗuɗɗini ɗum na'i heɓi dammi heɓi mumunte buy heɓi yehi ha neeɓi tawi joni ko ɗum ɗo woni jawdi makko ndi o gollannoɗo mo wonoye duuɓi heewɗi arti ñande goo ɓe yiidi o tawi mo ka makko eyino nayi eyino dammi eyino gelowɗi o wimo kaari anditilan oya wi mi anditima wona an gollannolan ɗo e saayi o wi hi o wi yawɗa accuɗa jawdi maɗa ndin ɗo mi yoɓalima ka o wi hi o wi ko honɗum o wi ko ndin jawdi mi ari ko ya yoɓan ko ñawlinoɗalan kon jon noon ndin jawdi woni no naakoji nayi e dammi e ɗum o ndaari o tawi pellet jawdi ko mari kon hande fo ko mbuuɗi o ɗin soodano o wi heyyo o wi hi o wi ndaaru kala ko yiiɗa ɗo nagge ma dammol ma ngeloba ɓornu yaada e mum wallahi ko jawdi ma ko anje ko mbuuɗi ma ɗin mi fuɗɗori ɗum layi ha foti wa fewn ɗo ni oya kadi tawi ko yette o ɓorni kala ko yiiɗon o ɗaɓɓi soggoɓe ɓe yahi oya dari ɗon ha yiiɓe yalta hoggol ngon o naɓori fof oya ko fi hombo waɗiri ɗum o dari o inni Allah si tawiɗa andi komi waɗiri ɗum ko fi maɗa komi acciri ndin jawdi fo yahi nden ñande ko fiima mi torike ma Allah ittumen ɗo hayre nden pottiti ɓe yalti ka fammere ɓe yahi yo Allah arsi koye gollugol gollal moƴƴal haɗay ko yewtere nden ni ko landal landangal ngal jabama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin joni ha inde jama julirde meɗen nden ɗo ala min weltike fota ko wona seeɗa Allah tawara ko moƴƴi ɗon ɗo alay waaji on yewtere nden ko yewtere hittude yewtere welde haray tewnine kadi yewtede ɗi sukaɓe ɓen ɓahide renti ko honno mawɓe ɓen wondiri e sukaɓe ɓen en toyi Allah tabaraka wa taala yo heɓɓoy yo moƴƴinan en yo fewnan en sukaɓe meɗen ɓen o danda en hakke mawɓe meɗen ɓen aray ɗo fala tum dandal gotal raɓɓuɗungal accon hakke joni si arde wondi e mawɓe muɗum ɓen ha ɓen feƴƴini tawa himo jokkino no sari al islam yamirino joni si ɓe feƴƴini taw sino woodi kadi ko huwata o continue jokkagol e maɓɓe ngol kaɓe feƴƴini ɗon si ɗum hino woodi ay eɗen faala en ɓeydi tanmen nden toɓɓe jasakumllahu khayr en nani maako mawɓe men ɓe imamu ɓe ɗo nalandotoɓe ko andintineɓe ko hana andintineɓe so ɗum noon kadi yiɗirnoɗe ɓe tolota ko men ɗo ko se yeggiti ɓe andintini e aya mo jannguɗe on fi haqqeji arɗe ɗin ka suratul isra sakkitorde nde mbiɗen wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira yani si tawi woni goɗɗo hino ɗigganno mawɓe muɗum si tawi woni ɓe feƴƴi ko honɗum o wawata ɓe ɗiggirande kadi ko landangal mum ne hadith no ari hadith ali ibnu humayd ibnu abid
حديث علي بن عبيد رحمه الله تعالى مؤفلي أبو داود نفلي حديث كسنن مكة من باي وفلي حديث ودقي ووضعني تعليقه هو مكة حديث حسن مكة صحيح. المهم يعني نعندك رسالة مكة لأهل مكة موي وند كل حديث مؤدي كسنن مكة ستيوني ودقي أو حديث هذا حديث صالح. وكذلك نودي كرمكوب سلم بحديث نودي كرمكوب يتبع يعني إلا الروايات وأن الشيخ الألباني رحمه الله سعداري وإي تتبع مؤيا في حديث من دار أوجه جيكول يعرفون فوق فإذا الشيخ الألباني نولو إني. المهم جوني قلت ستيوني موء مكو فإني هندو أهاني جوكور قلبي أرانو جوكور قل موء ما دباو فإنده وهبي نرقل وأن قل مدبار كما ko ben be yotiren ko ni hebbi norgol wadangol mo du'a wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani safira kala ka wonda fewndo kala ka fewnida hida juulude a suddi hida jangude qur'ana hida itti sadaka kala ko wadda toro allah jalla wa ala yo alla ya kama mawbe maada be yurme be naada be aljanna dum do ko gollal arana نلاقي صلى الله عليه وسلم بماكي نكرمك بماكي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له نلاقي ماكي ستيوني نت ماي هري كل جمك إنفق قسي دمبو دم فوق وفرمناما سيونا دمبو دتاتي no jeeya e majje accugol ɓiɗɗo moƴƴo kono duwano on tigi hebbinor du'anagol mawɓe maɗa ɓen si a du'anike ɓe allah windanay ɓe moƴƴere wasi tawi woni ko kamɓe golli ngal on golla no ɓe makiri ni no jeeya e muɗum ko jokkorta mawɓe maɗa ɓen gollu golleji okka mawɓe maɗa ɓen ma toroɗa allah yo allah kafi dow moƴƴere e muɗum wono ɓe andintiniren ɗo ni jasa koloyro ma ɗum waɗa forage hannde waɗa ɗum e inde yumma ma feƴƴimɓe ɓen ma inde baaba en maɗa feƴƴimɓe ɓen toroɗa allah kala ƴettuɗo ɗo ƴogoɗo ɗo sintere ndiyan yo allahu jalla wa ala windan mawɓe maɗa joddi ɗanɗo ndiyan kaɓe waali ton ɗe hewtay ɓe wasi tawi woni ko kamɓe jasi woyni idan ɗiɗo ko laawi no jeeya e muɗum hunnugol aadiji maɓɓe ɗin ɓaawo maɓɓe mawɓe maɗa ɓen no wasino goɗɗum ma ɗum hiɓe wowno wadde gollal moƴƴal tawi ngal gollal no welaynoɓe ma walla hiɓe ñawlino ñamande ma walla hiɓe marno huwodiral moƴƴal e kaari ma ɗum himno woodi piiji ɗi ɓe wowluno ɗum ɗo wata waɗu dey ka galle an ɗo haysimi maayi hara caali ha mawɓe maaya inna aaɓay ɓe yahi hande kadi mi waɗay no mi warri reena ɗin konguɗi maɓɓe reena ɗin aadiji maɓɓe hara firtali haray ɗum ɗo fof ko noneji ɗiggal ngol ɓe ɓaawo feƴƴingol maɓɓe no jeeya e muɗum jokkagol e weldiɓɓe maɓɓe ɓen hiɗa andi goɗɗo mo baaba en ma welduno e muɗum baaba en ma no yiɗunomo an kadi yiɗa on tigi jokkoɗa on tigi weldida e on tigi teddina on tigi okkora on tigi haray ɗum no jeeya e ɗiggal ngol mawɓe maɗa ɓen ɓaawo feƴƴingol maɓɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ino marno exemple e telen ɗum eɓe marno exemple e telen ɗum no woodi yimɓe ɓe ɓe teddinayno nelaaɗo teddina ɓe hakkunde yimɓe ɓen fof ɓe maaka o hari no welduno e ɓewngu an khadija ɗen hadis je no woodi idan haray ɗiɗo ko laawi ɗi goɗɗo ɗiggiranta mawɓe mum ɓaawo feƴƴingol mawɓe no imamum annintiniri en ni e watta micro no sooke maɓɓe si tawi woni ɓe tini jonde nden no waawi darade ɗo darode inchallah sabu jemmam arden jemma alhamdulillah rabbil alamin haray jen ko wasete ɗo wa alasana ko allah tabaraka wa taala yulaynulaɗo sallallahu alih wa sallam a weltano hoɓɓe meɗen ɓe haray ɓe tori allah yo yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e juɗi maɓɓe ɓe mahfir lana wa ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa hab lana min azwajina dhurriyyatan
ربنا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لأهلنا وميتنا وأهلنا وقائدنا وسفيرنا كبيرنا لك جعلتنا إنك تعلم تقلبنا ومسوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم